Watinjata musesi karibu ndini wa kilungu cha Uiti muthenyani homundi ende twithiwa na ndakitali muthenyani homundi twithiwa twinena nisia maundu makonetie uo wa kukunwa ni Ngoo na indie kana sepsoi imukethi ndakitali witu na ndimutho chava mutongo itivia mutavyewe etawata na ekata. Karibu sana. Asante masi, nitawandina mutindi wa mutua nithani cardiac technologist pala nithandika kuchunguza mathina ma Ngoo kumanya Ngoo ina thina mwau kuthima etha ina thina kama pala pena thina atijeita. Sendi ndakitali tuyambia ekatunene uwa kukunwa ni Ngoo uwo ni wiba na weta wanichao uwa kukunwa ni Ngoo ni thila Ngoo itha nenda kuelesya wani kenda withie lesya musia isa no kuelewa hii yo kukunwa ni Ngoo ni chao nundu Ngoo normally yaile okuna ukethia ni kukuna nesa na yaile itha kila ina 4 chambers, the ventricles ile left sia galiko ya kana ya ume na atriums ila sia galiko ya ulu ko isi sionde sia ile si ithu kumanesa ko ila tu kwasya mundu no kukunwa ni ena wo kunwa ni Ngoo kana kwa kisungu heart attack wisi ngimno asi no kukunwa ni Ngoo kuwa yikuna mituki kana kuwa Ngoo ya ungamaite ukuna ko nenda kueleza kana mundu twendo nene ya uwa Ngoo kwithwa ndakame ite uthinesa mikibane isu yo twasi kana mundu no kuniwe ni Ngoo na akwa kana mikiba ya Ngoo ndinalika ndakame nesa anundu wakwitha yibingikite pala ndakame ya ile kuthimikiba in the muscles kwa kikamba misuri hiyo muscles mango pala ndakame ya ile kuthinesa mikibesu ya bingika muscles yasuma ikwa ko uma kwa niwe mundu ewa wo kithuini na wo usu ewa wenda on the left side uiona koko kwa ume kwetha kwina uwo waenda ba uithingi mongo na ni ona mundu ni wati after we ni wiwa kunyala na ngi maitabika uwo mundu wata aile kusemba sivitali mitoki kana kukunia ndakitali loto nyomukunia nundu be undu patonya kwika nikenda ndakabikie kwikata Ngoo kuungama na kutia ndino na twebubu kwa kuigwa kana kuigwa kutabika ni sign siva ingi mundu witha na swela wakwatwa ni heart attack sign imwe meja ya heart attack twasia wo kithuine wo wa kithuine ukethia eigwa ta wikalilwe ni kindu very wo ukethia undu wiwite actually awo ingi alamen heart attack maumela might mekwati yeu measia meigwa ta mekalilwe ni kindu kithuine kiu ukethia kithuine kiito angi ni metha na kwitha kubeba kwina thina ukethia ebeba na vinya na wo usu withinginya even in the neck in the jaw na sweating na witha mundu ni restless ewa ta we anxious ewa be kindu kimukalatite kumwa utosu o kawaile kwika kindu kita wa ECG niyo either first diagnosis test ya mundu ina heart attack tumita electrocardiogram ya kusisia hii undu Ngoo ikutwa mwaki na ketha be na thina thakame ndi uthinesa itumanenji yakwo na kwislog just a simple test ila twika no kindu cha kimasako tene wethi ya test iko kamba lakini nitungianga imubya nundu akamba ngai no tutethetie nitwetete sindu icio nthesi masako na no wonekane na wina heart attack ukalive ndwa ile ukwani kwithwa ni wetha na heart attack wale ukatukeka immediate tumita ECG electrocardiogram mwezi ndisika na yiki kamba kana test ya usisi undu Ngoo ikutwa cha mwaki tiogo yitu amina kwika nituma na mwikiba wikula ubingekete nundu Ngoo itha yina ngaliko ya kume na ngaliko ya kwaka the left side na the right side na yupe mikibe mwenya bingika itha emergency muno kuteilenge yutu asie the main arteries sia ile itwa ndakame Ngooni sitha si kundu kutatu the right coronary artery kana mwikiba ula utwaite ndakame ngaliko ya kwa ume ya Ngoo tiwo ndiye na chamber sinya ila si atrium na ventricles ngaliko ya kwa kana ngaliko ya kwa ume kuthila ngaliko ya right coronary artery yetha yina thina mwikibo swa ngaliko swa bingika muno witha na same signs lakini yula yitha very dangerous ni la ya bingika ya the left side
Undu the left side na miki ba yon that that miki bo more without the left common artery ile supply tenda kama in the left side betha be the left main ni yo kaika ika na kondo kwengi kwele the LAD and the circumference you supply the muscle more the left side of the heart na the left ngaliko ya kwa ume the ventricle ya left ni yo the main pump of the heart umwiki bo suwa binge kamundu onano akwe mundu isipala impala pinya gwomde wango uma dakamende othi oxygen ndi othi ko upeine su wakwata ni too acute na time akwika undu wa mitoki ko undu wa ku diagnose na kumana kana thina no su most of the time awosu ona angi ngoma mo bikasibitale nicho kitu mwithukisa ngwenda kwasya kana uwo wango no yitika windawa wokate ne tama nani thino twina undu tutonya kwika leo undu batonya kwikwa daktari tuoba ni science ba ila mundu tona kuona tene akamana ni wambiye kwatwa ni thina wa kukunwa ingo kana heart attack ni kwi science tha abo tenange utanoko ositewa itane so vikia yuta yu ona kuwa witno uitembea ukethia wanwa wiko sabinya wambiya kwiwa ile ukatukasisia tasisia teka ECG na tuweka echocardiogram. Echocardiogram dia ni cardiac technologist kana ni ka diagnosis ya kusisia hii yongo iwaiteba teka ECG na tuweka echocardiogram. Echocardiogram yimbonia exactly the nose wave okuwa wino ametuki okuwa mwute na vinya ukethia wa muko kethiwa kithuki kito isu ni sign enough na andwe ingala methana matonyetha na challenge chako thana thina wa kukunwa ingo metha mongelete kilo muno mena thina wa pressure angimena sukali na angi withia mekala tha you very stressful ukethia mundu sindatulia ko mundu su anindi about when withia ila mekiba ya bingika ni wakwatika ni thina kubenda etha no pressure tusubiete ndike bate ketha ni kilo mezi o kilo ogitoetia we nduketele mekiba yuswe mauta ubikie level yako kawina heart attack lakini kila tene heart attack ndia imbinge hai kunga ngango kunga muku ya ipigi lakini kuma no kama sako ninasomete Nairobi Hospital na ngasomea India na Canada na yuna thukuma miaka 10 I think 16 years Nairobi Hospital specifically waniyanga kani then after that no kama sako you lano kie masako 2015 mawo mangome ya maingito monde wethia ona no week alota kwata mundu wina attack indi you wethia mundu akawaida imagine mundu akawaida like the other day had a very sick okay si wata mundu utasawa kwanza aitiwe no mukanyomba nika obisi newa yasia igwa woke thoi ake uno itembea okay ndukuka nini mukamwe ukaibe banu sitonyo thime wango thilane kie ECG na eko na PK na heart attack mitukineta ambulance ya Musa mathi meka kindu kitawa coronary angiogram methia mikiba yake itatu yonthe ni mibingiku kona nyataeka ni wamini anawa after science isu twithatwa mulusi na ndakitali ngukulie litao kituma amekiba ilindeka ni mauta you lato ya any stored any unused starch convert yawa into fat convert yawa ni chao starch ni chao itawara wake kamba lakini jo muelewa starch ila yondeta na atomika itwika the mauta for storage in the body kwa mauta wona wina kitambi kiseo uthi wata wende neza oundu uswetie mauta kila bandu ona kumeki bani no wo mauta maende ana kuswa na meki bayango ni minini kwa uja uswapyo niwe kutuma mundu akwatwa ni heart attack na tweba libe dhabe maliwa la maeta uwo na enda mebo ni meba pe mbaliu pe na habits na maliu maliu onde no maseo lakini kila kindu chonde chako sa kiasi kimbikami athina ndese wakwatia itu ya wandu kaye nyama choma andu kaye lakini isho ti inyama esachi lakini isho ne we ya kiasi kiana hata kyandu withia especially alevya ingi methima kachoma kilo kiima na maitumba na soba withia mundu kitambi ase ubetie nundu nyama choma ye mauta maingi muno si chips sausage siluko kindu cha kawaida especially andu mo bisine utindi obisine na we obisine undu utembea ndu ka exercise sa monza ni watu manaka chips kakuka sausage mauta suo ni waya mauta su ala ute unidi me convert wa makastole watachao
the fat in the arteries. Na ila mikiba yende anakuswa. Ya become that you get a heart attack. Ko maleumba inge mema utatima seo. Na muno supper time. Ni wa ile kwa avoid lewe na mauta maingi. That nesa breakfast, that nesa lunch, supper patonyeka reduce your starch. Ya kiasi na matunda maingi na vegetables bingi na kuika exercise. Together na kilo kingi. Na ekangu kulia ila yendo kulwa ni asiaisia maito. Ando mabatawa muno kuya matumbe. Matumbe muno ni makona na wana mo. No cholesterol bingi lakini tiba tana twasia mundu aye kiasi. Ndo elo ya matumbe atatu ana in one sitting. Lakini tumbe yemwe eli atatu pa wiki ti udhoku. Yeah. Na chondi ni wa maliwa ni wa wetaka na habe maliu na be habit la sieta heart attack. Yes. Habit ni sio sira. Yuta yu kunywa sikala ni kutuma mundu etha na predisposed heart attack niki nundu ituma ndakame yake yitha thick na itono make clots na supply ndakame in the arteries ye reduced nundu wa that smoke isu ya smoking ku mundu nyusa sikala oka kwakwa eyasia ewa kithuiki na wo eyasia ewa ino aitembea undu ambe ni tha ni sure bandiko za kindu nega eko na ECG maithi akamwiki bakabingekete ko smoking is a bad habit na kingi ni andu mate kwika exercise uya nesa ukabuna na ndu ina saasi yako gym ukaola excess fatty ukasweaty ukethia mautala excess ni mabani wa out. You should have a good habit ya exercise patonyeka or once a day. After a busy day you angita itu yuta kudutindo ba bisine nyendi utindo bzini thimita ndongo we ndi ukunangale mauta nino ke kwakwa ndo no thionga kitokoma na ilo make sure in a day ni onesa ya work out I burn the excess fat. Nandi daktari twendi ni wa maundu makonetie maliu kwe sindu mundu utona kwisiani anasioke thia ni cs de kwatwa ni wogo kwina prevention measures ira kwe prevention measures especially wa manage kwika exercise wa check on your diet na wa maintain the right weight your BMI ya leather ye right BMI ukethia wasa waku uthantha waku ni cie kwendanya nduongelete kilo kethia your best no we sianie na muno kuja the right food na nundu onaso kuyangi withia ethe akwa ina heart attack most likely ni run in the families nundu watu mikiba twetu nini ukethia mikiba yenyu nini kuye minini you can imagine ona ukamaika match you are predisposed. Who are to try kuya the right foods na ku manage your pressure in the right normal na kilo chaku kikiseo na kwika workout na kuweka excess feeding. Angimaisa for the sake of it. Na daktari kana no kasi aweke na thina wa heart attack. Aje kana ndia na kana kena heart attack lakini wakasi aweke na thina umikiba yako ite bala ya ilete kena jeima lakini ti mauta mausoete mikibani aje most of the time with the athina wala wakana wa mikiba kubingika ti wa kukosa ni lifestyle usuni itumita congenital heart disease kana kukasia wana thina usu ukethia mikibela yele itwanda kame bandu banandibo kana bena jeima kana ingo ndi normal yenindi ko correctwa na mundu atona kwikalania ata mundu ina wowo atona kwena mundu akumanage ku make sure ethani ndawa ciake ila cia usia penda wila tunenga cia usia heart attack ketha mundu ena ni woka ona daktari leo kakatona na cia Machakos Heart Evaluation Center to that specific ku evaluate the nawango na twakwata tithi tuibook ya mundu one cardiologist nikenda atitewe ku the only way is maintain your clinic mundu aleuka clinicini kila mwai akonekana akanywa ndawa na yikala maintain wa isiwa after every 6 months eko na ECG ona once a year kwa mundu wa kawaida ni waile kuthimwa ngoo uke kwa ECG ukethia wishua mikiba yaku ni metheu na ngoo yaku yisawa nduketele wisewa wo nikenda ukotona waile otona na wo sawa o wi sawa nani musese su yo kilungu kito chambe cha uwa heart attack kwa oyuka na kukunwa ngoo yakatombo yugi umoni mukuvitu sio kethia tuithi watu ikunikila yange yulwa wo
wengi ndini wa kilungu na ndi tuendeea na daktari ulani mtaalamu wa maundu makonetie uiti wango na ndi tuisonga nambe daktari kwithea wana kindu kita wa silent heart attack. Yo isu ni thina wiba. No, bado ni heart attack withia mundu sunde na signs ona imwe. Ndeiwa pain, ndeiwa chest pain, undu twasia wiwa walk through, ndekuwa walk through na mikiba ne bingikie na ya bingika actually ngoni ya ekokuna. Na muno itha yikomo ni kwa andu ala masukali. Nundu andu masukali metha mikiba yo nerves sio ite sensitive to any pain. Ko mu wa muthembosu lakini neka ECG ni ngume pick out. Withia ona kaunde kwasia aigwa wo, negwa history yake na nasisa signs yo ilawe nasio, ona etha ndeiwa wo itu menenja kume pick out on test ya ECG na ya echo twamino pick una pe test ngiti kasi andakame sia kusisi akana muscles mangome na thina kila kibo ithai silent nundu ndekwiwa any wo pe iwo kwiwa we lakini na heart attack miki bane mebinge ku na no actually no akwe ona ateiwa wo Kiwi hapo andu ile amatembete na meikili au na maivi miki ba yabinge ka thakame ndio na ndei na sign ona imwe itonya ikenda tumutethesie na mundu tosu ndena saini mwone thia kana ni wa ilo hospitali nicho kitu minasia etha mundu ni wa sukali aile kala aithimwa etha ni wa pressure na sukali nundu mundu wa pressure na sukali no ameigwa wo nundu wa nerves ni thasi affected ukethia ande kuigwa wo ko mundu onate na sign no ethe yigwo ino kethia igwo mwi utena binya heiwa mukamwe usu wake ute sawa or that alone ni ite utewa undu mwingi moneno lakini ukutho yiwa wino mituki kuwa mwi wako ute fresh wiwa watembea wiwa to tema mibebo to manda nzebe ile pedha pena thina thakamendi ulikanesa mikibani na ngoni na kwa kitu mikiu ni waile kuka akaonekana na yitu na ni kwithana types ya uwo wa kukunwa ingo ini kwithana types uwo wa kukunwa ingo lakini cause ila naweta major pure heart attack ni mikiba yemebingiku ti sawa mikiba ebimebingiku ni watu amundu siyena cha heart attack kana the coronary to meet a coronary artery disease bala mikiba ya ngoni mbingiku na ndakame ndiulika ngoni ndiulika in the heart muscles na kwa kitumike either na heart attack na bela pe tumika tungeleita na ECG ST elevation and STMI lakini yu isundi kwa mwethikisa kana ni makes much sense niki nundu isutu memeki atweka diagnosis nikinatuka categorize pe imwe withi aweka ECG ndi na science kana mundu ena heart attack nengeye na science na isu it makes sense kwa itu medics ukethia ni wese muwo atonya etha ena ngaliko yuko ya make ya heart bingiku na ni mundu ibola windini wa risk ya kukwatwa ni wo wa kukunwa ingo ni asia mundu wote wongelete kilo excess than usual unyusa asikala uteka exercise ukwikala live luxury ukethia we ona sasi on the engalini etindo bisini nde utembea kwanza ya chips ya sausage nyama choma ongelete kilo baka vitu maana munduzu very high risk lakini be miaka ile principles ya also andu yanga nimedhamena advantage ni no rare cases kukwata mundu ina heart attack young unless pena clot in the arteries ibinda ya covid nundu a clot kuza si bono sivi in the arteries mundu akakwatwa ni heart attack lakini ila normal heart attack bingi with in the age after age of 40 tambate iteu miaka bibiti miaka 60 pala mwe wambia ku slow down ni miki bayambia kwitha it straight you and the hedge with undu miaka yende na kuongeleka niwe with hawaende na kuongeza na risk ya kukwatwa ni heart attack na daktari watu ya wakie kwambia kuita uwo wa kana mwoga ile mbetani ya ukamba kuma 2015 ndini wa miaka sio nde wathu kumaba ile mbetani ya ukamba nichawithite muno ki common kwa uwo kila common muno pyu ni meile andu aingi ala methana thina wa heart attack either mena pressure mena sukali ni mongelete kilo ona kila maisa ameimindia their diet nundu mukamba etabia yako yawe yo akabona ki na itinda ataite muthenya ko withi awe yo nusinu komete do need a lot of energy ko liwozuwa yawo the isu we kuthia na ngima etha kila mwini wosa kila ukwenda the excess starch
imetabolizewa into fat for storage kuje yikalaba uyiyetwe eziwende kuongela kilo kichanza onacha miki bani kienda kuongela kukila komonikini andwa ingi diet yotinzeo na mayika exercise na uwa heart attack kana kukunwa Ngoo ni without umana na mwiva wenu kana lineage yenyu ya kusiao nina sia nurania in families nike nundu kila kimata nikenda mikiba ya kuyuswe mauta ni undu mikiba yana uketha na pipe ilisi yakewo ka pipe kamwe ni kanini na kangene kanene na siapia ulika deposits ka pipe ka kanini kauswa mitoke kuteka kanene ko uketha uba wenyu tumikiba twenyu ni tunini tutendi akuswa mitokangi than alamikiba yo menene na trainite in India, Tamil Nadu, Chennai, Madras Medical Mission Hospital twe nona na tuweka mundu katheke tukikokita kwa open heart surgery na yutu ili kandi nitike surgery tuona ke katheke lakini kila chandele masiani tate mamthi niti yuko because ya kauswete mautaki lakini mwene katheke na naturally kati mikiba yako ni mbingi ku niki nundu the arteries ya Indians ni to nini ni to theke kutu swama utamitoke na mile yoni ya mauta mathingele mende chao matinde atundu twingi twi mauta onangele mende ziozi kwa mautani ku kila chance ngisia mono in my practice for over 1 year in Madras Medical Mission Hospital ni mundu wa heart attack ti lazima the muno kama mundu katheke lakini kauzoetie mauta kithini yeah na kitali kwa telema kwa bangala mena atataka na lano aye director wa kwani wewe sada mtamu muno nende ndakitali li chao kitona kwikokethia woni wa eradicate wa be kindu kikokethia ni waolekanga what I've been doing and that's why I'm here ni the 20 educate and maito number 1 routine check ukethia woka sibitali no tiande we nai woka sibitali osiwe tulile ECG yaku twike eko yaku nikenata pikite the ape na signs mapema tukunenga ndawa cia uthambia mikiba matuko ape na ndawa nzeoki cia uthambia mikiba na cia usia nduka kwate clot tamina kunenga ndawa ici onote kwiwa nai within a month or two wakati asia mikiba ingite ithi anemetheu that one we are prevented nundu prevention is better than curing and wengi maenda amawa lakini mwithukizia niendo kuyanga ino tutethesie yukenduki twamanda ilobi ya twetete masaku ba kwito imagine no bi mwengo yaku miki batwethia yusire matuko nenga ndawa tukathambia miki ba ukambia exercise tuka control pressure ukethia nduka isobiki yaku kwatwa ni heart attack wikala miaka yaku nginya 120 no yetela ngai utena mathina maingi na ndakitali withia kana ngetha bakuwe na mundu wina heart attack ni first aid ya elando no mwika niba what I know is challenge mundu anakwatikani heart attack in the village na balabate yuta yo banye ni ndakitali Ngoo ya kwika unga ya mundu iba ikaungama pure first aid ni munenga mbe ilambo life flat nikenanza kama distribute ke ingi you can either to take get a cough ni tell as a circulation lakini either it is so severe you have to activate emergency system nundu either ni mwikiba wabinge kachawo pyo maundu ao then ithi amata tuteria nitwika resuscitation nikenda tutungie lakini I've seen resuscitation utena facility success rate it's very minimal ko either no to call for help immediately the better nundu anatwaze tu ambia kanina ambia the compressions of the chest the rescue breaths no but it is really mean time bound nundu ndakabete othi na ndakitali no na bandu mai uyewo tiya single meter resuscitation lithe yasia nundu is like to force the blood to go to the heart to make lakini you know sindu make the training like before I did my cardiac technologist
nekie critical care management where we are to where ona mundu arrest hapa ni dito resuscitate back to life lakini in an hospital setup tuina kila kindu tuina defibrillator tuina kila kindu chonde tuina the team mundu wake thoine ungi waonenga ne breath ungi waonenga ne ndawa lakini yuko soko mundu akabaluka ekangu tabia iteke yanga iko mupicha sibitali ethayo na ndakitali tu obubu it will not take how long mundu akwatwa Kukunwa Ngoo kana heart attack between where na maybe kotiwa ni thayo yosa duration ya linda yanata kana ile to bikwa sibitali before batonyeka the shortest time possible the shortest time possible ona ndatike ya 12 muno the shortest time possible Okay, naende musiasia ni kwate ni wende kwithiwa uisome thwa na kuthudwa nzia ila wailite kwika kana uwa Ngoo kila chuma na Kukunwa Ngoo kila chuma na nacho naende ndakitali tuiminukilia angilia niendo vikie kwithiwa uitavya musiaisia yo oka ethia kana ethia no viki no seleiwe ni kuthi sibitali utona kwika ata ni kana wabika sibitali ndukaemewe kuyalama oka otiwa ithayo mundu sibitali you know say you pay pandu babika okethia para tweke angai thayo ni wangai ngai ni wotu nengete thayo ni gift na as the medicals tweka bala tutonya na teyeke angai pala bake ibe andu batonyo bikokethia sai simundu oka ni very late oka with you na attack na the heart muscles ni kwie ona kauni to try kwika kila kindu we can do very minimal lakini patonyeka saisi wewe utona nina chest pain come immediately will nipe undu patonya ikika penda watu tono kunenga start drugs ta kunenga usia ile ambio tethesia ku ethani clot ye bandu kulecha ethani bandu bebingi kite penda watu unenga wa melia start wale kwitha we to sort it out lakini you live ikaba ndokethia mundu yuni wakwa ona itutu thatwo kilia moko nundu twi andu na limited penda wa sia kila kindu pe kutwa wa cath lab ake kwa coronary angiogram ake kwa kinuki kata standing ake kwa ka stand kakapingwa mwiki bosu lakini it is only relevant work timely na licha utona kuthuthia musiaisia yoluwa wa Ngoo tuiminukilia kidongo kito musiaisia wakwa kila ndonyo kuthuthia ni kana dukatate kwikala nyumba ya musie uyiwa wina walk thuini uino akutembea wongelete kilo without nyanda wasia pressure na ndwathi mwango kila ndonya kukuthuthia we musiaisia ni kana sisia umanthe muthenya uke wikwe echo wikwe ECG tumane Ngoo yaku yisawa na kindu chambie tisiye ya tene utanabikia kukwatwa ni heart attack asante naende daktari mendo kwata namba yaku noma ningi namba yaku ya simu wenda kunguni ya simu nitawa Dina Mutua Cardiac Technologies Machakos Heart Evaluation Center namba ya simu ni 0717805507 Dina Mutua Machakos Heart Evaluation Center yo baba kubina mbomani isi wangunia ningukoyita ningutethia ndwi kwatwe imwe no wikala ukamuthuko mangai asante ni sawa na ndi musiaisia usuni gwa muthia wa kilungu kito cha Uiti muthenyani wa umuthi nyeni tawa masikita kati wanesa